Hello guys, muraho neza ikaze kuri Silimuka Tech. Uyu munsi rero twaje gukemura ikibazo umukunzi wacu batubaje ati muzaturebere impamvu amatelefone yacu agenda akora gakeya. Ese telefone yawe ijya igenda gahoro igahagarara cyangwa ikanga gufunguka ama application? Niba warigeze kwibaza ngo ese telefone yanjye irashaje cyangwa hari ikindi kintu kiba kibangamiye, iyi video ni iyawe. Nitwa Silimuka Tech kandi muri iyi video turakubwira byimbitse ese RAM ni iki, impamvu RAM ari ingenzi kuri telefone yawe. Rero RAM niyo bita random access memory cyangwa ububiko bw'igihe gito. Ese ububiko bw'igihe gitoya uribaza RAM tugiye kuvugaho ishobora gutuma telefone yawe ikora vuba vuba ni RAM bwoko ki? Rero dore imimaro ine y'iyo RAM turimo kubabwira: gutuma telefone yawe cyangwa mudasobwa ikora vuba cyangwa igenda vuba, gufasha gufungura no gukoresha application nyinshi icyarimwe. Indi ya gatatu rero ni kwirinda kwibana cyangwa kwiboroka cyangwa guhagarara kwa systeme. Undi mumaro wa gatanu rero wa kane, gutuma uburambe bwa telefone yawe bumara igihe kirekire. Rero niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri Silimuka Tech ndakwakiriye, kandi nanone niba dusanzwe tubana guhaye ikaze. Rero mbere yuko dutangira ndagusabye ukande like. Let's go, reka dutangire nkwereka uburyo telefone yawe ushobora gutuma yongera gukora mu bintu bikorwa byo kwihutisha telefone igihe uri kuyikoresha. Ndabizi abantu benshi bigiye kubatungura, mwari muzi ko bidashoboka. Icyo uraza ukore rero, urinjira muri setting ya telefone yawe. Setting ya telefone yawe rero uraza uscrolling umanuke ukanda ahantu handitse about phone. Noneho nugera ahantu handitse about phone urascrollinga uzamuke ukande hano handitse RAM. Hano handitse RAM. Ahangaha handitse RAM. Noneho nukanda ahantu handitse RAM urabona ko telefone yacu ifite RAM ya gigabyte 2. Wowe uraza ufungure kano kantu ka menu fusion, akangaka menu fusion. Akangaka urabona ko telefone yacu ifite RAM ya kabiri. Kuba ifite RAM ya kabiri se hari abantu benshi bahitse bibaza isi ifite RAM ya mbere cyangwa ifite RAM ya kabiri bisobanuye iki? Ifite RAM ya mbere ifite ubushobozi bwo gukoresha ibintu byinshi icyarimwe ariko mu buryo butari ubw'igihe kirekire, ariko ifite RAM ya kabiri ifite ubushobozi bwo gukoresha ibintu byinshi icyarimwe, byibura binenda bikaba byamara nk'isaha uri kuyikoresha ibintu byinshi icyarimwe. Noneho uburyo aka kantu ugiye kugahindura, uraza ugashyire hano ukanda hano kuri menu fusion. Kuri menu fusion rero iyo biri muri 0.5 GB biba bivuze ko telefone yawe iri bukoresha ibintu byinshi ariko bitari byinshi cyane. Rero uraza ukirika hano yizane muri gigabyte imwe, noneho igikoresha ibintu byinshi icyarimwe ariko ntibitume itagira gute systeme idakwama ngo telefone yawe ibe yagenda gake usanga application uri kuzifungura ntizikunde. Rero niba iyi video y'uburyo wakihutisha telefone yawe imikorere yayo ikihuta ukayirinda ibibazo ndetse ikaba yanaramba, ino video ikabigufashije, ugenda udakoze subscribe kuri Silimuka Tech, umuyoboro w'ikoranabuhanga aho tukubwira ibijyanye na tech tutorial. Bibutsa ngo ntugende udakoze like kuri iyi video kugira ngo babashe kuyirekomandinga ku bandi bayikeneye.